Igitondo cyiza kuba dukurikiye hirya no hino aho muherereye mu bice bitandukanye bigize isi ya rurema, abari mu burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, tubahaye mwaramutse, abandi tubifurije ijoro ryiza bitewe n'aho muherereye. Turi mu gitondo cyo ku minsi 29 y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026. Uyu ni wa mwanya mwiza tubagezaho amakuru yaramutseho karere kacu, cyane cyane tukaba turi buze kwibanda ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Je ugiye kubagezaho aya makuru ni Muhasha Fidel, nkaba mbahaye kaze kugira ngo tubane muri aya makuru. Ingingo z'ingenzi zigize aya makuru, turaza kwerekeza Bibogobogo aho FARDC ikomeje guhohotera abantu mu gihe ku mugoroba w'ejo yafashe abasore babiri b'abanyamurenge bari bavuye mu mirimo yabo, irabahohotera itangira kubakubita. Nanone mu Burundi, imvugo za perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye zikomeje kugaragaza uruhare rwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda, ndetse n'uburyo afite umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Kinshasa, Kalonji, umuvugizi cyangwa se raportere wa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yibasiye abayobozi bakomoka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abita abanyarwanda. Indege zatangiye guhagarika ingendo zazo hirya no hino ku isi kubera ikibazo cy'ibitoro guhenda cyangwa se benzene, aho indege yo muri Turukiya ikomeye cyangwa se kompanyi yahagaritse ingendo mu bihugu bimwe na bimwe birimo Kongo n'ahandi hirya no hino. Ubwoba bwinshi buravugwa mu mujyi wa Baraka nyuma y'amasasu menshi yarashwe n'ingabo za FARDC hamwe n'abamayimayi. Nanone turaza kubabwira update cyangwa se amakuru agezweho yatangajwe na AFC mugoroba w'ejo, aho tubabwira uko byifashe ku bijanye n'amasezerano atarimo kubahirizwa. Aya niyo makuru twabateguriye. Nimba udukurikiye tarakora subscribe, wibuke kuyikora kugira ngo uzubona amakuru bitakugoye. Munyemerere dufata akaruhuko gatoya, hanyuma tuze kugaruka mu kanya mu makuru arambuye. Munyemerere nongere mbahe kaze muri aya makuru yo muri iki gitondo, hanyuma inkuru zacu tuzihere mu murwa mukuru Kinshasa, aho havugwa yuko hagiye kuba ivugurura rya guverinema riri hafi cyangwa se remaniema. Uburakari bw'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Kalonji TV kuburi bamwe mu baministre n'abayobozi ba Union Sacrée de la Nation. Yagize ati mu gihe yirengagije abo muri UDPS, ishaka riri ku butegetsi, nabo bavuga ko bakomoka mu duce tutazwi neza. Kalonji uzwiho kugushigikira cyane Tshisekedi yasabiye cyangwa se yibasiye bikomeye Augustin Matata Ponyo, Bahati Lukwebo, Vital Kamerhe, abashinja kuba abanyarwanda, ndetse anashidikanya ku nkomoko ya Jean Pierre Bemba. Kalonji kandi yasize inyuma Julien Paluku Kahongya, amuvugaho kugirana umubano na Paul Kagame, perezida w'igihugu cy'u Rwanda, Joseph Kabila Kabange wahoze ayoboye igihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse anamushinja kudashobora inshingano ze. Nuko bimeze no kuri Nicolas Kazadi Kadima, Nzuji Butondo, Jean Lucien Busa na Eve Bazaiba, abavuga ko bagize guverinoma zitandukanye cyangwa se bagiye bava muri guverinoma zitandukanye zagiye zisimburana. Ati ni gute mwumva kuko ari mwebwe mugomba kuba muri guverinoma cyangwa se mugomba gufata imyanya ikomeye, se mugira ko nta abandi bantu ntababaho, nta bwenge abandi bantu bagira? Ati rero ibi ngibi bigomba kurangira, ntibigomba gukomeza. Ati mukora ibintu bidasobanutse bakabihorera. Nanone yagize ati ntitwifuza Tshisekedi uzatangira kurera aba bantu batagira umumaro bari kwiba igihugu mu gitondo, kuva mu gitondo, saa sita na nijoro. Ibyo ntituzabyemera namba.
Kalonji yavuze arakaye cyane ati minachoka. Nanone munyemerere dukomereze amakuru yacu kuri iyi nkuru, aho guverineri w'intara ya Kivu y'Amajepfo mbere y'uko yerekeza cyangwa se ahamagarwa mu murwa mukuru w'igihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hamwe n'umwungirije ndetse n'abandi bayobozi batandukanye bagize komite executive y'intara ya Kivu y'Amajepfo, yagize ati nk'uko twigaruriye cyangwa se twafashe Uvira, ni nako tuzigarurira cyangwa se tuzagarura na Sange, Bwegera, Kamanyola, Bukavu. Kugaruka kw'impunzi ni ikimenyetso gikomeye cyane, niko uyu mugabo yavuze. Ahangaha yabivuze ku wa kane, ku wa gatatu, ubwo impunzi zagarukaga mu mujyi wa Uvira mu cyumweru gishize, ariko kandi ibi ngibi akaba yarabivugaga mu gihe nawe ari koswa igitutu kubera ibyo aregwa hano mu ntara ya Kivu y'Amajepfo, amafaranga yagiye arya. Uyu mugabo akaba izi mvugo ziwe zikomeje gukoreshwa n'ubundi n'abamayimayi, aho bakomeje kuvuga aya magambo bagaragaza yuko biteguye imirwano kandi biteguye kwigarurira ibice bitandukanye. Reka tubihange amaso turebe iyo byerekera n'iyo bigana, ahari wenda bizatanga igisubizo kirambye, dore ko guverinoma ya Kinshasa itibuka kubahiriza cyangwa se idashyira mu bikorwa ibyo yabashe gushiriraho umukono ku masezerano atandukanye hirya no hino. Nanone munyemerere dukomereze amakuru yacu kuri iyi nkuru, aho Turkish Airlines ihagaritse cyangwa isubitse ingendo zigera mu 10 zayo ku mugabane wa Afurika mu mpeshyi ya mu mwaka w'ibihumbi 2026 cyangwa se uyu mwaka. Muri ibi bihugu bahagaritse ingendo cyangwa se basubitse ingendo harimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu cya Gabon, igihugu cya Angola, Mali na Congo Brazza. Nk'uko byatangajwe kuri uyu wa mbere n'ikinyamakuru Jeune Afrique. Iyi kompanyi y'indege yo muri Turukiya yinjije miliyari 24 z'amadolari mu mwaka w'ibihumbi 2025. Ivuga ko iki cyemezo cyatewe n'izamuka rikabije ry'ibiciro bya kerozene rishingiye ku makimbirane ari mu burasirazuba bwo hagati, ndetse kuko hari imirongo imwe n'imwe itari ifite inyungu ihagije kuri iyi kompanyi. Iyi myanzuro ije nyuma y'imyaka irenga 10 iyi kompanyi ikomeje kugarura cyangwa se kwagura ibikorwa byayo muri Afurika, bituma imijyi myinshi y'ibihugu byo muri Afurika yo hagati bibura ingendo zitaziguye zijya ahitwa Istanbul, ndetse bigasaba abagenzi kunyura mu zindi ndege, aho bavuze nka hubs, cyangwa gukora ingendo ndende zirimo kugenda zihinduranya indege. Murumva ko ibintu bikomeje kugenda bihindagurika, ibintu bikomeje kuba bibi kubera iriya ntambara iri mu burasirazuba bwo hagati muri Iran, Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bitangiye cyangwa se byamaze kugira ingaruka zikomeye ku bantu hirya no hino. Ingendo murumva ko ibintu bitoroshe kandi ibintu bikomeye. Reka dukomeze dusabire ibi bihe bitoroshe isi iri kunyuramo, ariko kandi twizera yuko hari ikizahinduka, Imana izakora ibitangaza, izi ntambara zigahagarara. Nanone Kinshasa, inteko nshinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeje nta guhindura ibikubiye mu nyandiko ndetse nta mpaka zishingiye ku mizi y'ingingo imishinga y'amategeko yemeza amasezerano hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nanone mu yandi makuru haravugwa indege cyangwa se kajugujugu ya MONUSCO yakoze impanuka ku kibuga cy'indege cya Beni
cyitwa cyangwa se ikibuga cy'indege cyitwa Mavivi. Iyi dosiye cyangwa se iyi mpanuka tukaba tukirimo tuyikurikirana kugira ngo tumenye byimbitse icyateye iyi mpanuka, ese hari abantu bayiguyemo, hari abakomeretse, byagenze gute? Iyi mpanuka ikaba yabaye kuri uyu munsi w'ejo wo kuwa kabiri itariki 28. Reka dukomeze tubikurikirane, turaza kubabwira nimba hari abakoreyemo impanuka, ariko urumva ko ntibabura. Nanone dukomeje no mu yandi makuru, munyemerere twerekeze muri teritwari ya Fizi, twerekeze mu karere ka Bibogobogo. Amakuru agera kuri Murenge Today TV twahawe n'imboni zacu nuko muri kariya karere naho umutekano utangiye kuba mubi ku baturage batuye muri kariya karere, mu gihe mu Bibogobogo ku mugoroba w'ejo na kabiri mu masaha ya nimugoroba bwije, aho abasore babiri bari bavuye mu kazi kabo cyangwa se mu mirimo yabo ya minsi yose, bageze mu nzira bari gutaha bafatwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Aba basore akaba ari abo muri kominote y'Abanyamurenge, ubwo bafatwaga na FARDC ahitwa kwa Bugoyi. Iyi FARDC imaze kubafata, amakuru twahawe nuko babatangiye kubakubita batababajije ikintu na kimwe, ntibamenye icyo babahoye. Bamaze kubafata batangira kubakubita bya bindi byabo, bakubakubita ibibuno by'imbunda cyangwa se za bate, babaziza ubusa nuko baremwe. Nyuma y'amakuru twahawe uko twamenye yuko bashobora kuba baje kurekurwa, ariko kandi etat de sante yabo ikaba itameze neza, aho duhamagarira FARDC iri muri kariya gace kubahiriza uburenganzira bw'abantu n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku baturage, aho gukomeza kubahohotera, ikabarindira umutekano, ikabitaho. Abanyamurenge bakaba bakomeje guhura n'ibibazo bitandukanye mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tureka twihanganishe aba baturage cyangwa se abantu batuye muri kariya gace, si Abanyamurenge bonyine, ababembe za Fizi, za Sebere bamaze iminsi bahura n'ibibazo byo kwicwa, bararaswa, aho umugore w'imyaka 34 muri iyi minsi ngahe ishize yishwe azira gusa, nta kintu na kimwe bamujijije. None mu yandi makuru twerekeje hakurya mu gihugu cy'ababanyi cy'u Burundi, hakomeje kugaragara imvugo zitari nziza, aho imvugo za Neva perezida w'igihugu cy'u Burundi zikomeje kugaragaza ko afite umugambi wo kurwanya igihugu cy'u Rwanda cyangwa se gutera igihugu cy'ababanyi cy'u Rwanda, dore ko ari kumwe n'ingabo za Kayumba Nyamwasa, ingabo za P5 FDLR n'abandi bari kumwe. Kubera izi mvugo akaba akomeje kwihimba umuriri no kumva ko afite ubushobozi bwo kuba yatera u Rwanda. Izi mvugo nanone ze zikaba nanone zigaragaza ko yagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ikimenyetso n'ikimenyimenyi nuko arimo kubikora cyangwa se akomereje jenoside yahagaritswe n'ingabo za RPF inkotanyi. Iyi jenoside bakaja kuyikomereza muri Kongo, aho bari kwica Abanyamurenge, bari kwica abatutsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba. Iki kikaba kigaragaza ko ari ikimenyetso simusiga cyerekana ko n'ubundi ibyo basize bakoze mu Rwanda bakomereje muri Kongo kwica abaturage. Ndayishimiye tukaba tumwamagana, aho akomeje kugira ibikorwa bibi z'urugomo ndetse no kugaragaza ko ashaka intambara mu karere no guteza akarere umutekano mukeya, usibye ko nubwo abitegura bitazamuhira, azakubitwa n'iyo atazi aho iturutse. Mu yandi makuru nuko i Kinshasa uwahoze ari perezida w'inteko nshingamategeko Vital Kamerhe yakoze impanuka y'imodoka mu gitondo cyo ku wa mbere. Uwahoze ari perezida w'inteko nshingamategeko Vital Kamerhe yagize impanuka y'imodoka mu masaha ya mbere y'iki gitondo cyangwa se mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ku muhanda wa Avenue du 24 Novembre mu mujyi mukuru wa Kinshasa. Iyi mpanuka yabaye ahagana saa 11 za mu gitondo cyangwa se 5h juste hafi ya Cathedrale Notre Dame du Congo. Amakuru ya mbere agaragaza ko imodoka yakubitanye bikomeye bigateza ibyangiritse byinshi ku modoka y'uyu munyapolitike.
nubwo byateye ubwoba bwinshi nta muntu wakomeretse bikomeye. Amakuru aturuka mu bamwegereye yemeza ko Vital Kamerhe ameze neza kandi yasohotse muri iyo modoka cyangwa se muri iyo mpanuka amahoro. Iyi mpanuka yangije gusa imodoka, nta nkomere zikomeye yateye ku bari bari muri iyi modoka yari irimo umunyapolitike utavuga rumwe cyangwa se uwahoze ari perezida wa Assemblée Nationale Vital Kamerhe. Nanone tugarutse mu murwa mukuru w'igihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Kinshasa, umujyi wa Kinshasa uri kwitegura kwakira mu kwezi gutaha kwa gatandatu inteko rusange ya 16 y'ihuriro ry'inteko z'ibihugu bigize umuryango wa CIRGL. Iri tangazo ryemejwe ku wa gatatu tariki ya 24 z'ukwezi kwa kane mu biganiro byahuje perezida wa Sena Jean-Michel Sama Lukonde n'umunyamabanga mukuru w'iri huriro Dr Deo Osmond Mwapinga. Ibibazo bijanye n'umutekano n'imiyoborere myiza, kurengera abari mu kaga nibyo bizibandwaho cyane cyane muri iyi nama. Nyuma yo kugirana ibiganiro na perezida w'inteko nshingamategeko Aime Boji Sangara, umunyamabanga mukuru w'ishami yashimye uruhare rukomeye rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ruyobowe na perezida Felix Antoine Tshisekedi mu gushaka amahoro no guteza imbere ituze mu karere k'ibiyaga bigari. Ahangaha mu by'ukuri nubwo bamushimiye ariko kandi twebwe tubona ko nta ruhare na rumwe abifitemo, ahubwo uruhare rwiwe ari urwo kubuza umutekano n'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari, kubera kuko akomeje kwifatanya n'abandi bateza umutekano muke barimo Evariste Ndayishimiye, aho bakomeje guteza imvururu n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemerere dukomereza amakuru yacu kuri iri tangazo, aho igira riti Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, inteko nshingamategeko, inteko rusange, umwanditsi mukuru cyangwa se uwo bita mu rurimi rw'igifaransa rapporteur. Itangazo ryemewe ku mugaragaro nimero 116 Assemblée Nationale akarongo cabinet rapporteur n'ibindi bikurikiraho byo ku wa 20 nako mu mwaka w'2026. Ibiro by'inteko nshingamategeko biramenyesha abadepite b'igihugu ko batumiwe mu kwitabira inama rusange plénière izaba ku wa gatatu tariki ya 29 z'ukwezi kwa kane y'umwaka w'2026 saa 8 zuzuye. Iyi nama ikazabera mu cyumba cy'inama cya Palais du Peuple. Ibiri ku murongo w'ibyigwa: icya mbere, kwemeza ibiri ku murongo w'ibyigwa cyangwa se ordre du jour. Cya kabiri, gusuzuma icyifuzo cyo kutizera cyangwa se mu rurimi rw'amahanga motion de défiance kigamije nyakubahwa minisitiri w'intebe wungirije ushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu, umutekano rusange ndetse ni imitunganyirize y'inzego z'ibanze n'imiyoborere ishingiye ku muco, bijyanye n'ibibazo by'umutekano, kudakora neza kw'inzego z'intara n'iz'ibanze ndetse n'ikoreshwa nabi ry'ububasha. Mu yandi magambo, hakurikijwe ingingo y'146 y'itegeko nshinga n'ingingo ya 235 n'izikurikiyeho z'amategeko agenga imikorere y'inteko. Icya gatatu, igenzura ry'itegeko nshinga y'inteko nshinga mategeko. Poe ya mbere, ikibazo cyo mu magambo
gikurikiwe ikibazo cyo mu magambo gikurikiwe n'impaka cyatanzwe na Honorable Lotika Likwela Theovel kigenewe Minisitiri w'Inganda ku kibazo cyo kongera kubyutsa uruganda rw'imyenda rwa Kisangani rwitwa Sotexiki. Nanone ikindi kibazo nuko hariho ikibazo cyo mu magambo gikurikiwe n'impaka cyatanzwe na Honorable Kavira Mapera Jeannette kigenewe Madamu Minisitiri w'Urubyiruko n'Ubukangurambaga ndetse n'ubukangurambaga bw'ubufura mu mboneragihugu ku bijyanye na politike rusange ya minisiteri ayoboye hashingiwe ku nshingano zayo ziteganywa n'iteka nimero 22/003 ryo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'ibihumbi 2022 rigena inshingano za minisiteri. Ibi ngibi bikaba bikorewe cyangwa se itangazo rikaba ryakorewe i Kinshasa ku minsi 28 ukwezi kwa 4 uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Honorable Jacques Djoli Nsengi Kelly Palais du Peuple Kinshasa Lingwala. Ubwo ngubwo rero iri tangazo abo bireba abadepite bose basabwe kwitabira kugira ngo bazaje kumva no kwemeza ibyo basabwa gukora hariya kugira ngo bemeze nimba uyu muyobozi azakomeza cyangwa se nimba azakurwaho hagashigwaho abandi, kubera kuko bakomeje kuregwa ibibazo bitandukanye by'umutekano muke n'ibindi bibazo bitandukanye cyane cyane ibyo mu ntara zitandukanye mu gihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tubihanga amaso mw'abantu mwe bombori ariko kandi buriya bino biba bifite abo bikurikiye nabo bishaka guhitana kugira ngo bibakure mu myanya yabo, dore ko Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo muri iki gihe afite gukuraho abantu akabigezayo kugira ngo abone uko akomezanya n'abo ashaka muri gahunda yiwe yo guhindura itegeko nshinga. Nanone munyemerere tugenda tugana ku musozo w'amakuru yo muri iki gitondo, twerekeze muri teritwari ya Fizi. Ubwoba bwinshi mu mujyi wa Baraka aho haraye harashwe amasasu ya FARDC cyangwa se yarashwe na FARDC n'abamayimayi, aho situation ikomeje kuba mbi muri iyi teritwari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hagaragaye ubwoba bwinshi mu gace cyangwa se muri quartier yitwa Matongo, komine ya Kalungwa mu mujyi wa Baraka muri teritwari ya Fizi ho mu ntara ya Kivu ya Majepfo. Mu ijoro ryo kuwa mbere rishira kuwa kabiri ku itariki 28 z'ukwezi kwa 4 nibwo aya masasu yumvikanye ku bwinshi cyane muri uyu mujyi. Abasirikari ba FARDC hamwe n'abagwanyi ba Mayimayi barashe amasasu menshi muri ako gace, bitera abaturage ubwoba no guhungabana rikomeye. Umutwe w'abaturage witwa Machozi ya Raia wasabye inzego z'umutekano guhagarika ibi bikorwa bishyira ubuzima bw'abaturage mu kaga gakomeye. Nibyo twahoze tubabwira, ingabo z'igihugu aho kugira ngo zitange umutekano zikomeza zibuza abaturage amahoro. Ibi nibyo byabaye n'ubundi mu Bibogobogo, aho n'ubundi abangaba bose bafitanye isano ari bamwe bakomeza kubuza umutekano aho kurinda umutekano w'abaturage, ahubwo barawubateza mukeya, bakabateza akavuyo, bakabateza umutekano mukeya, abaturage bagakomeza guhura n'ihungabana kandi batakagombye kuritegwa n'ingabo z'igihugu, ahubwo aribo bakagombye kubarindira umutekano. Reka dukomeze twihanganishe aba baturage bari muri ibi bice ku bibazo bakomeje guhura nabyo z'umutekano mukeya, ariko kandi tubabwira yuko bizagira iherezo.
hanyuma nanone dusoza nk'uko nari maze kubibabwira, munyemerere tugaruke kuri update yatanzwe n'ihuriro Alliance Fleuve Congo, uko bimeze kuri ubu ngubu cyangwa se uko byifashe. Hanyuma nagira ngo tuze kubisubiramo nyuma, ariko tubanze twiyumvire umuvugizi wa AFC Lawrence Kanyuka uko azivugira wenyine mu magambo ye, nubwo biri mu rurimi rw'igifaransa ariko turaza kugerageza kuza kubisobanura. Reka mwiyumvire. Mise à jour du mardi 28 avril 2026 sur la guerre imposée par le régime de Kinshasa. En date du 17 avril 2026, à Montreuil, en Confédération suisse, le régime de Kinshasa s'était formellement engagé à procéder dans un délai de 10 jours à la libération des prisonniers de l'AFC M23 ainsi que de tous les civils arbitrairement arrêtés et assimilés aux membres de notre mouvement. À ce jour, mardi 28 avril 2026, ce délai est expiré et aucun prisonnier n'est libéré. Ce refus manifeste de Kinshasa d'honorer sa signature constitue un affront aux efforts inlassables des dirigeants régionaux et des partenaires internationaux, ainsi qu'une preuve supplémentaire de la duplicité politique qui caractérise ce régime. Pendant que l'AFC M23 poursuit la remise de milliers de prisonniers au CICR en vue de leur transfert vers Kinshasa, le régime persiste dans une logique de sabotage systématique du processus de paix de Doha. L'AFC M23 rappelle également que le régime de Kinshasa a délibérément opté pour la guerre au détriment d'une résolution pacifique du conflit en cours. Le lundi 27 avril 2026, de 19h à 22h45, les forces coalisées du régime de Kinshasa ont mené des attaques simultanées à l'aide de drones de combat kamikazes contre les zones densément peuplées de Kalingi, Bindengu et Gankeke, faisant des blessés parmi les civils et causant d'importants dégâts aux habitations et aux biens des civils. Le mardi 28 avril 2026, des engins explosifs lancés quotidiennement par les forces coalisées du régime de Kinshasa ont été ramassés près de l'aéroport de Kavumu par des enfants lors de leurs activités de récupération de ferraille, communément appelées Mabende ou Bichuma. Ces engins ont explosé au domicile des enfants alors qu'ils tentaient de les démonter, entraînant la mort d'un enfant et faisant 4 blessés graves dans les quartiers de Boussoundé, groupement de Bougoré, territoire de Kabare. Cette guerre imposée par le régime de Kinshasa, qui vise indistinctement des zones densément peuplées, entraîne des conséquences humanitaires catastrophiques. Pertes en vies humaines, déplacement massif de population et destruction des biens civils dans les zones libérées, ainsi qu'à Minembwe et dans ses environs. Le blocus imposé par Kinshasa asphyxie nos compatriotes Banyamulenge, aggravant une crise humanitaire déjà critique. L'utilisation d'avions de chasse, de drones de combat et d'artillerie lourde contre des populations civiles constitue un crime de guerre et une violation flagrante des principes fondamentaux du droit international humanitaire. Ce régime ne se contente pas seulement de torpiller le processus de paix de Doha, il viole également la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction des mercenaires qui sont déployés sur différentes lignes de front aux côtés des FDLR en violation totale de l'accord de Washington. L'AFC M23 tient par ailleurs à rétablir la vérité face aux allégations infondées de Caleb Wade et Ryan O'Farrell
de la Bridgeway Foundation. L'AFC M23 n'a jamais été présente à Ituri. Elle rappelle en outre l'incapacité persistante du régime de Kinshasa à assurer la sécurité des populations dans les zones sous son contrôle où l'insécurité et les massacres se poursuivent en toute impunité. Face à ces situations dramatiques, l'AFC M23 appelle le peuple congolais à se rassembler autour d'une vision commune de rupture visant à mettre fin à la mauvaise gouvernance, à la corruption, à la dictature, au discours de haine, ainsi qu'au massacre quotidien de nos compatriotes et de tourner définitivement la page. Yes, murabyumviye rero nubwo yabivuze mu rurimi rw'igifaransa ariko nagira ngo tugerageze gusa n'abasobanura aho iri tangazo ryo ku itariki za 28 cyangwa se ku munsi w'ejo rigira riti itangazo ryo kuwa kabiri tariki ya 28 ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 ku bijanye n'intambara yashizweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa ku itariki 17 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 i Montreux mu Busuwisi ubutegetsi bwa Kinshasa bwari bwiyemeje ku mugaragaro ko mu gihe cy'iminsi 10 buzarekura imfungwa za AFC M23 ndetse n'abasivile bose bafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko bagashirwa mu majwi ko ari abo muri uwo mutwe. Kugeza uyu munsi ku wa kabiri tariki ya 28 ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 iyo minsi ntarengwa yarangiye nta n'imfungwa n'imwe igarutse cyangwa se ibohowe. Ati rero aho kugira ngo barekure izi mfungwa yagiye avuga ibice bitandukanye birimo Bidegu, Karingi n'ahandi hatandukanye Masisi n'ahandi bagiye bagaba ibitero mu gihe biyemeje yuko bagomba guhagarika ibitero hanyuma hakubahirizwa amasezerano. Ati ibyo byose ntabyo bigeze bakora, ntabyo bigeze bashira mu bikorwa. Asoza agira ati turasaba abanyekongo bose guhagurukira icyarimwe twese tukamagana kandi tugasaba uburenganzira bwacu, twamagana ubutegetsi bubi bwa leta ya Kinshasa ukomeje kutubahiriza amasezerano no kutwica mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo nta ngerageje kubisobanura nibyo yagiye agarukaho, ariko kandi namwe murabizi abaturage ba Kongo bamaze kubimenya ko Tshisekedi leta ye itubahiriza amasezerano kuko kuva yatangira ibiganiro nta na rimwe irabyubahiriza. Hanyuma rero reka tubihanga amaso turebe, ntituzi kizakurikiraho, ntituzi ikigiye gukurikiraho. Mu gihe hariho ibyo byose leta ya Kinshasa yo ikomeje kohereza abasirikare mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo baze gukomeza kurwana no kwica abaturage. Ni mu gihe n'ubundi barimo gukoresha abavuka mu burasirazuba bwa Kongo, aho nk'uko twababwiye mu makuru yacu witwa Colonel Nyamushebwa Aroni amakuru akomeje kwemeza yuko ariwe ugiye koherezwa muri aka gace kugira ngo aze kuyobora umwanya wa operation cyangwa se commandant region adjoint chargé na renseignement et operation hano muri 33e region militaire. Ibyo ni bigaragaza byose ko leta ya Kinshasa igifite umugambi wo kurwana, igifite agahaye ko kurwana, ariko kandi ahari ibingibi nibyo bishobora kuvamo igisubizo kirambye mu burasirazuba bwa Kongo, abanyekongo bakabona amahoro. Hanyuma munyemerere amakuru yo muri iki gitondo tuyasoreza ahangaha tubashimira mwebwe mwese mwabanye natwe, tuboneraho umwanya wo kubihanganisha ku bibazo bitandukanye mukomeje guhura nabyo, ariko kandi iduheranwe n'agahinda nk'uko umuvugizi wa AFC avuye kubivuga. Duhagurukire icyarimwe twamagane kandi dukore icyo dushoboye cyose kugira ngo twifatanye twishyire hamwe mu kwamagana no kurwanya ubutegetsi bubi. Mukomeze mugire ibihe byiza n'amahoro nyagasani, mugire umunsi mwiza. Jewe mwari kumwe muri studio za Mulenge Today TV, ni Muhasha Fidele, twongere mu yandi masaha ari imbere.